John Paul II has concluded the Mass for World Youth Day 1995 by giving his blessing to the 4 million people here in Luneta Park in Manila and to many more millions in the Philippines and around the world who have participated in this act of divine worship by television. This is Archbishop John Foley, President of the Pontifical Council for Social Communications at the Vatican, thanking you for joining us and asking all of us to live and share this World Youth Day message of hope and love. May God bless you always. Katatapos lamang po ng misa para sa closing liturgy ng World Youth Day dito sa Luneta Grandstand at wala pong kasawa-sawang kinakanta ng mga delegates at lahat ng tao dito sa misa ang theme song ng World Youth Day, ang Tell the World. At wala rin kasawa-sawa ang mga tao dito kay Santo Papa John Paul II. At sinabi nila at hiniling niya ang mga tao dito ang maging apostles ng Yesu Cristo at i-spread ang word of Jesus. Kasi John Paul ngayon ay nandun pa rin sa stage, hindi pa siya alis, dito pa rin siya. Hindi natin alam paano siya alis dito mula sa Luneta, pero malamang ay sasakay siya uli sa helicopter. Yeah, it would be safe to assume that he will ride the chopper again since the roads are still blocked by all the people, the millions of people who turned out here at Luneta. And it will take some time for the roads here to be cleared, considering there are 4 million people here in Luneta. Some estimates kanina said that there could be as many as 5 million. People are still singing that song that has become so popular these past few days. Santo Papa! Mabuhay ang Santo Papa! Mabuhay! John Paul II, we love you! 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 John Paul II, we love you!
PANAUN. Antimo rin po pagmasyusyan tayong Kapigaganakan kang Santo Papa Juan Paulo II. Yabetala naman kaniting Santa Misa ding intensyones ding balang metong kekatamo bilang kapurian kapasalamatan king Ginoo. Antimo rin yabetala karing panalangin tamo ding hanggang doktor, nurses at sablang frontliners mabilog ayato, asasaw at magmalasakit kekatamo kaniting pandemya. At ding sablang masakit ami apektuana kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Karingga katamo pong mas sponsor king Birhen ni Santo Rosario, din barangay San Nicolas First, kambeda ring karelang pamilya. Mr. and Mrs. Dong Lingad, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu, Mr. and Mrs. Rodrigo Kiano, Adoracion Manyo, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Mr. and Mrs. Edwin Celso, Pamela Ordillas, Mr. and Mrs. Tamayo, Mr. and Mrs. Romeo Manansala, Mr. and Mrs. Rolly Pabustan, Adorado Sagad, P. Morales, Evangelista Dabu, Mr. and Mrs. Dave Sason, Carmen Paule. Pamagdawang kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Marit and R.B. Merano. Thanksgiving of Mr. and Mrs. Angelito Pelayo and family in honor of St. Paul II. Thanksgiving of Sister Resiquiano in honor of St. John Paul II. Para king birthday blessing dari Shane Yutok, Salome Kapati, Florencio Yok Manabat Jr. king kayang 60th birthday, Estrelita Pagyo, Mirna Tanuakyo, Benerly Joy Jimenez. Para kayong special intention dari Mr. and Mrs. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis Enyoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Kayabyab, Mauro Bitug, Chris and Mel Imbo, Priscilla Buwan, Leonilio Dison, Brihela Hope Lugtu, Doktora Trinidad Roque Arcila, Bon Petri Louis and Noemi Joy Ilario, Oscar Emil Dison, David Abel Dison, Nelia C., Annalisa Maño, Seth, Marisa Paule. Para king malagwad ang kapaldanan di Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dison, Consuelo Dison, Nit Sabado, Agustin Nelson Bitug, Kelvin Kiambao, Roy Pare, Carlos Malyari, Amado, Antonio Barrera, Ramilo Buen, Angelita Malyari. Yabetala naman po ka rin panalangin tamo rin sa blang kaluguran tamong Meyang Ubye, lalo na Ernesto Sorla, Conrado Bagang, Arsenio Lugto Jr., Maria Epipania Lugto, Egmidio Lingad, Nestor Camacho, Zenaida Diaz, Rodel Bitu, Kinkayang 40 Days, Virginia Chan, Jan Marie Balagtas Merano, Elio Mendoza, Kinkayang 40 Days, Lina Kasupanan, Noli Enopelia Paule, Maximo Bendo Jr., Rosalia Bendo, Teresita Bendo, Camilio Estrejilla, Maria Cristina Macaspac Reyes, Kinkayang 40 Days, at ding Maldang Kaladwa, king Purgatorio.
O Diyos, kilob ning banal mong templo, kaya kaming pubula-bulayan ing maragul alugod mo, no ka rin man pupuryanda ka rin tao, pakibalwan kay mabilog ayato, ing mit mong katuliran at pamanibala mo. Ilayo naging PAMPANGAN, kuning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong king banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antemorin. Kabatad si siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang makarapat, king sablang malyari may ngaduan at isipan, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang magumpisa at may tatalakad, king bayong lelangan, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikang pasikan, king biyeming spiritual, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Yung Diyos sa may payang tuto, pakadulwan nakatama, king pangapatawad na rin kasalanan, tamo, itala nakatasan, naking bilang hanggang. Amen. Manalangin tamo. Ay paming mayupaya, pikalume kang San Juan Pablo, ing sikanan, ing lugod at kapibabatan, ban panimunane ing Santa Iglesia Katolika, anting metong apapa. King sawop din kayang panalangin, alakya sanang sawang magobra, para king kang kayarian, at ayagyag mila ring kapatid mi kang Kristo, ang mabibiyat magari kambemo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Uli na niting sangkan, sisiklawod ko arapanan ng igpa, apanibatanan ng lagyong igpa, king balang pamilya, king banwa at yato. Ipanalangin ko kayo, agpang king maragol ng kalam, king pasik na nga na imbiyong espiritual, king kapamilatanan ng kayang espiritu. Manoknangan niya'y Kristo, karing kaya kayong puso, king kapamilatanan ning kaya kayong pamanalig kayo. Ban king pangayamutyo, at pamanalumpakan king matibelugod. Malyari yung aintindiyan, kambera ding pinili na ning Diyos, nung antidegulan ing lugod ng Kristo. At akilalayo sana ing lugod, aena ayabot ipamasala ning kaisipan. Ban mikat muang kayong lubos, king sablang ganap, ayat king Diyos. King Diyos ang makarapat maygit, king sablang malyaring aduan tamo o isipan. King kapamilatanan ning kayang kayupayan, ang magobra kaya katamo. Kaya miyabyesa ing kapuryan, king kapamilatanan ning iglesia, at king kapamilatan ng Kristo Jesus, king sablang panahon, at king kapilan paman. Amen. Hingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingyato mitmuya king kayapaning Ginoo. Ingyato mitmuyo king kayapaning Ginoo. Ikong sablang matulid a pamibiyebye, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye. Kambening lira, Ginoo kaya kayo yang puryan. Kambering gitara, panigtigan niya. Ingyato mitmuyo king kayapaning Ginoo. Uling ing amano na ning Ginoo mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan. Yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. Ingyato mitmuyo king kayapaning Ginoo. Dapo ding sariling balak ning Diyos, manatili kabang-kaba. Kapag nasana kapilanman, elamatda.
Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuno. Maligaya ya ing balen a pinili no. Ingyato mitmuya king kayapaning Ginoo. Dapot ing ginu ingatan na loretang makitakot at gagalang kayo, at sablang manalig king lugod no. Iligtas na lo king kamatayan, king panawuning danup, pagkaluba na lang pamangan. Ingyato mitmuya king kayapaning Ginoo. Parangalantaya po ing mayap a balita. Alleluia, alleluia. Katutuan o Ginoo ing amano mo, papagbanalan mo king katutuan. Alleluia. Ing ginamanatili ake kayo. At keka antemoren. Pamihipasya king maya pabalita agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad. Dinatangkuban pakalukwan ke ingyato. Sana milablab ne. Ating meto nga binyag asukat kong tanggapan at eko may paindaton hanggang matupad iti. Patagalang isipan nyo kayong dinatangkong magdalang kapayapan keti king yato. Sasabihan ko kaya kayo, kapayapan nun pamisagsagan. Manibat ngeni, ding 5 katao king pibale-bale, misasalangsangan la, at lo laban karing adwa laban karing atlo. Milaban-laban la ring tata, ading anak dang lalaki, ring ima, ading anak dang babae, at antimorin, ding katwangan na babae, ading manuyang dang babae. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makanano ya kayang maya pa balita inene. Dindamye. Dinatang kung ban pakalukwan. Anong pakalukwan? Silaban. Dinatang ko ban silaban kay ingyato. Sana milablab ne. Kay ba't na anong sinabi na? Isipan nyo dinatang ko magdalang kapayapan. Ali, nuning dadala ko, pamisagsagan. Kay ba't kitang taulindake, ing maya pabalita, ng kaligtasan. Pamisagsagan, silaban, namburin na kayang sabihan nini. No? Kitang may sanakot ang kuke kayo. Siguro balo yun yung pakibatan ngayon Neng manakit kong eran, nuya papunta ing eran. Nuya papunta ing eran. Si Susan. Nuya papunta ing eran. Babo. Upot ang atsyon na kababo. Mukha nuya kanito. Babot lalam. Babot lalam. It's a matter of choice. Nung nakabisang munta ka bisa kang munta lalam o bisa kang munta babo at tsuke ka. It's a matter of choice. No? Tingin kabilyan mo. So, depende. Sa numbre yung maging simbolo? Ing patipate o ing awak? Siguro, patipate sigurado na. Ing awak na tuling ing kasing patipati. Simbolo nening kapayapan at ingawak, simbolo nening kagutgutan or violence, violence, no? Napindeng at mga rin. Nanong buri nang sabihan din panyabyan ko nga rin Nanong buri nang sabihan ng bandala kasulatan. Munang dili, ginamit niya nga susitang salitang
dinatang ko nga na, bansilaban ke ingyato, pakalukwan ke ingyato. Balaye ingapi, atin yang upaya ingapi, para ikawanin ni ingginto, karing aliwanang elemento, to purify gold. Ing api, atin yang upayang, i-purify ni ing gold. Ating gold balutamo, so far, pining peka malagu at peka maldiling metal, no? Anyapin sisimbolo na ning ginto in something that is very precious. Something that is very precious. Yapining dalarawana ning ginto. Kay ba't nanong ba rin ang sabihin ni Jesus about baptism na dapat ko nga nang mabinyag. Gampanan ng binyag at dapat kong pabinyag at kung may paindaton hanggang milabas iti. Di natang Jesus, tandaan niyo, banitalakad ni ikayarian ng Diyos to establish the kingdom of God. Niya pininyang magsimula yung manaral ng mananandiling sinabing Jesus, no? The kingdom of God is in your heart. The kingdom of God is in your hand. Ing kayarianan ng Diyos, di natangne. Ing kayarianan ng Diyos, di natangne. King panyatang ng Jesus. Ing potang pisasabihan tayo, ing kayarian, it's more of a territorial space, no? Location, area. Anya ing mas appropriate lagyutamong gamitan niya pining pamagari. Instead of kayarian, pamagari. Ing pamagari ng Diyos at suyaking pusoyo. Nambunin ang sabihan, ing pamagari ng Diyos at suyaking pusoyo. So dinatang Jesus, ban-establish ni ing pamagari ng Diyos king puso tamo. At dati ng pegarian ng demonyo o ning dewakan, pawuli na ning kasalanan. So, danitang Jesus, magdalayang pamagbayo. Pamagbayo. From sinfulness to holiness. Magmula king dewakan, papunta king kabanalan. Yapin niya ning pakyan ng Jesus. Yapin niya ning pamanalakad na king kayang kayarian. At ing kayarian na ngayon king tsuya king puso tamo. Anya pining mawala kaya pining ibayuya ing puso tamo. Linisan niya ing puso tamo. Ban kanita itang peka mawulaga. Itang tunay pibandyan yang manatili king puso tamo. At nano itang tunay pibandyan ang manatili king puso tamong kekatamong pakikwanan alang aliwa nun na ing Diyos mismo. Ing Diyos mismo ing kekatamong tunay pibandyan. Uling patse, kimtan me ing Diyos, ala na kang panintunan. Uling ing Diyos, yung panibatanan ning sabla, at kaganapan ning sabla. Ating pamagari na, mga intulid, king, ala kang aliwang pamintuan, nungemo, ding kawutosana ning Diyos. Yung pining kabaldugan, dintang iya magdalayang pamagbayo. Ating pamagbayo, yapining pamagbayo ning tao magmula king dewakan papunta king kabanalan. At itigam pananang Jesus kapamiratana ning pamanaral ning kayang maya pabalita. Maya pabalita akayang gampanan kapamiratana ning meto nga binyag. Ating binyag amanwan ng Jesus sa ini aliwa itang binyag ng Juan. No itang binyag ng pamagdawon king Biena para king kaligtasan daring sabla. Malumod siya king kamatayan. Malumod siya king kamatayan. Ban subliyang miye king bayo at alanganggang biye. At kaya bena itamo. Itamong sablang tanggap kaya. Itamong sablang tanggap kaya. Anyapin ating pamisagsagan. Bakit? Dinatang ko nga na magdalang pamisagsagan. Why pamisagsagan? Actually, yung pakyan ng Jesus, dinatang niya magdalayang kapayapan. Magdalayang kapayapan. Yan, pining pakyan ng Jesus yan. Pero, anyang i-offer na, ang estilo na ning kapayapan, sablang tao,
tinanggap kaya. Ating pepayali, king bayong pamibebe, antimo ngening panahon iti, apapansing antamo. Ing pamananggap daring tawong bagnasang maging mayap, ating pamipayali daring tawong bagnasang suywan, ing karelang sarili mo. Ing karelang katakawan, ing karelang kaimutan, ing karelang makasariling nasa, o iting meging pamisagsagan. Pamisagsagan, ding bisang tuki kang Jesus, at ding tawong bisang tanggap kang Jesus. Di na tangya magdalayang kapayapan. Dadala na yung kapayapan. But it is a matter of choice. At suke katamo, nanong pilinan tamo. Bisa kang manik king banwa, o bisa kang tipa king impyerno. It's your choice. It's your choice. Pilinan mo, ikang mamili, ikang magdisposition. E nakatamo apilit ding Ginoo, king kayang kaburian, that will be against himself. Uling lela nga nakatamo, at yung tamong freedom, at yung tamong free will, at ay tamong magdisposisyon king biye, nung nano'y pagnasanta mo, at he cannot force us. So anya ating pamisagsagan, uling ing bayong biye, ay offer na kay katamo ning Ginoo, ya pining biyening kabanalan, ning biyening lugod, ning biyening kanaka, etc., etc., the values of the kingdom, living the values of the kingdom, ya pining mawulagay ito. At suke katamo. At suke katamo nung akit tayong tunay ginto, nung aintindihan tayo at akilala ing tunay ginto, at suke katamo. It's up to us. Ing tunay pibanjan. Nya ating pamisagsagan. Kaniting pamisagsagan, isano kaya kaya katamang pilinan? It is a matter of choice. Manatili tamang may biye king pamikasala, manatili tamang may biye king pansariling pamagnasa, pamanusig, king nanumang agyag na ning kaya katamang sarili, o pamanusig, kingagyag na kikatamo ning Ginoo. And there is no compromise. We cannot compromise. E tamalyaring pilinan tayong metong, at kaibat, pakamalan tayo pa yung sumangid. Pwede. Mamili ka, tipa ka o manik ka. E ka pwedeng manatili kay libutad, alakandasan, lalo. So, nanumburi mo, tipa ka o manik ka? Tipa ka king impyerno o manik ka king banwa? Panusigan mo ing Ginoo o panusigan mo ing sarili mo? It is a matter of choice. Anya ating pamisagsagan. At ating pamisagsagan, kinamang mismong pamamili kang Kristo. Dakalang may mili kang Kristo. O ne, ila para-pareho panlalawi kang Kristo. Anya may sagsaging Kristyanismo. Ita mo mismong Kristiyano at tinanggap kang Kristo. Ita mo intindihan kaya katang tatanggapan. Pipaten-paten mo. Para-pareho tang Kristiyano. Anya hanggat ating pamisagsagan, imbes na makasawop tamo, para makonvertila ring aliwang tawong pamekakilala kang Kristo, lalo na pang masiralo. Muling itamong tinanggap kang Kristo, may sasagsagan tamo, may pate-pate tamo. Good enough. Itamong Katoliko, nung atin man malagad sigurong malagad. Malagad na malagad. Malagad na malagad yung pakyabarantala ring manira kay katamo. We simply keep quiet. Ada nang sabihan na yung kanong Santo Papa, ya pining demonyo, may katawan tao, kitiking yato. Uling, kabalo makanano dengue wa itang 666, ne? Itang simbolo ng 666, ya kaning Santo Papa. But manatili tamo mong tahimik.
Etamo buring pamipate-pate. Uling itamo ing tune Kristiyano. Magdalang kapayapan. Etamo manataki karengaliwa. It is their choice. We respect their choice. Itamong Katoliko. Nya malagad itang Katoliko ita makipagdebate. Malagad na malagad na malagad. Dito mo sigurong talagang mapipikon. Kapipikungan la. But otherwise, alita mo. Iti, kuling nung yung pinili, raya pining makanya na klaseng pandalawi kang Kristo, makanya na klaseng pandalawi kang religion, then we respect them. Ita mo, yung kikatang salita, we respect. Ila, they proselytized in order to convert. Manyirala. They have to destroy. No? They have to besmirch. No? Ing metong religion. Bala mong sumikat. But that is not our way. Ing kikatamong paralan, kapayapan. Panintunan tamo, kapayapan. Pamisagsagan. Nganya, ala kang dandaman na manyirang Katoliko. Ala kang panyirane ing metong ing aliwang religion. No, but rather we respect them. It is their choice. So makanyan mo naman king Bietam, ngayon kasalukuyan. Ing sabla, mako-offer kay katam. Nanong burita mong malyari. Nanong burita mong dasan king Bietam. Nino yung kay katamong pilinan. At yung kay katam. Bisa kang manek o bisa kang tipa. Eka pwedeng manatili kay libutad. Alakandasan. Alakandasan. So naning buritam, makiabe ka king Gino o manatili kang panusigan ing sarili mo king biya mo. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Kristo nga nang sasabi, king Ebanghelyo, dinatang kong magdalang pamisagsagan, kapayapan. Buri nang sabihan, ing bayong kautusan, ing lugod. Pamikakapatad, persan na ing sama, ketasan, kaimutan, at ing sablang makatawang pamikasala. Banipakit ni ing kayang sarili, king pamanyalang sang na, king bayong kautusan. Nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, ipasik na nga niya sana, king pamanimunana, king pangapawi, ning pamisagsagan, pilatan ding sablang demoninasyon Kristiyano. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santo Papa Paulong II, mamungasanan dakal, impamaglakbena karimyayaliwang bansa, apisan metong noring ating panisagsagan, at apayabot karinda kalatao, ing lugod ng Kristo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mitutunggali king larangan ng politika, para tila sanang maging tapat at emanyira ing pangataw ring karenang kanigligan, pauli namon ing kapuriandang magwagi, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang pamilya at komunidad ay ating pamisagsagan, ing balang miyembro, tanggapanesa, at ing aliwa nung makanano yung kambening lugod at pamanupaya, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan ni sasan metong king lugod ng Kristo, manatili tasan ng tunay Kristiyano, mibibiling kondisyon at angganan king kay katang lugod, pamikakapatad, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa mayupaya, at lokang persona, amatalik makabuklod, king metong mong Diyos. Dapat gagalang at lulugod, king metong at metong.
ipagkalog mong atok yan mi, ingke kang alimbawa. Iriyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa tuwan mi, balang panina pangisnawa mi, balang isipan apdaptan, balang kaburyan at kapagnasan, balang lugod at pakamal, kinggamat mi daralami, aining kekeng sarili, baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa duwan mi. Iparikan ng Diyos, may ng sikluban ulang kay kang kaya pandigan, may ngala kaya ang pangmikeka. Ala kay ba't ka rin ubastat pi pagkalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. May puri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kabatat, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning ginoy tindaon, karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamay kasat lala at ni mabilog ng banal akapulungan. Ay paming bigla lang, baligtan mo rening ayin, at daralami kaniting piyestang parangal, kang San Juan Pablo. Ikesanang magmasusi iking misteryo ning kamatayan ning Ginu. Apakyapusan mi ing lugod pagmasusyan mo. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ginamanatili At ke kayo. keka antemorin, Itasyo laring puso yun. makatasno king Gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan takang parati naman karino ay pa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Pikalume ing kang Santa Iglesia, initing piyestang parangal kang San Juan Pablo, aki kaming Santo Papa, aki kaming meging Santo Papa, agyagan mo kami kapamilatan ng banal ng biye. Tuturong mo kami kapamilatan ng kayang pamanaral, at babiya mo ing kang pamanganlong, bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita, kambering sa blangkor ring anghel karin banwa. Darilat mi ingke kang ligaya, lan makiabe alang tuk ng babe kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos sa mayupaya, mit mo yung banwa ating yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Gino, hosana king kakatas-katasan. Ikapining panaloig pa, kan sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipanigapumi. Itugtog may espiritu mantimayang titipang ambon kareting ayin mi. Ban pa banalan nalat para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning kinuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawan ng biyan na kimpamilas at kamatayan, kinwaning tinape, pipasalamatan na ka, pirason
At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, wana niya iti kayong anat kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis, pasibayang pipasalamat keka, binyene ka rin kayang disipulo at nga na, una niya iti kayong anat, minom kayo kaniti. Huling iting kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, talanganggang tipan, ame bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulang igpa, yung kamatayan at pangasubli ng mebye. Darawan mi yake kay ting tinapin ng biye, at yung kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulaking katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may oing paing banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo kayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa. Florentina kay kaming Arzobispo. Ding sa blang Obispo pari Diakono at di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman, di kapatid ming minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ni pangasubling mebye. Idala mula, di sablang mayang mo na be, king pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dawa, magamit king bilang angga. Ban kambinin mo na Virgen Maria, doon ng Diyos. Kambinin San Jose, ng esposo na. Kambinin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan. San Juan Pablo, kay kaming pagmasusyan, at kambering sa blang banal, may biyebe, kalugod-lugod kay kabaning panahon. Apuriyan at apaligayan takasana, kay kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Kay kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ipang mayupayang tuto, kagam ng banalay Espiritu, kay sa blang tangalan at ligaya, manggaman, kay ngadanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kekatamo ng Ginoo. Impamiti ka banwa, besamba ng lagyo mo, datang kay kami, ing pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay disulipan ti banwa. Ing kakanan, may kingaltoldo, ipiyam mo kay kami, kingalto ngini. Ang panipatawad mo kay kami, ning salami keka. Ating pamamatawad, may karimika sala kay kami. Kaya paisaw kintukso, nunay kabos mo kami kimarok. Amen. Kabos mo kami ganikin sa blang marok, malugon mo pakalubing kapayapan kim panawon mi. Baning kasapaning pakalulo mo, may timawa kaming paratiking pamandalipaning kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamu sana babalik na rin kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan may kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Payapanin ginamantabi sa kapilan man kay kayo. At keka antemoren. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan.
Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, walaring mayawos, kingapunan ng kordero. Ginaya ko rapat dapat pabalaos keka, dapat kingking kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Ay paming malugod, San Juan Pablo, alang pagalmegobra king pamanimuno na,
King Santa Iglesia kay kang telakad, King sikanan na pagkalub na ning Eucharistia, pasinangan may ing kay kang balayan kaniti, muna mang tunay kasalpantayanan, at sapan mo kami bipasyag kaniti, no karin man kapamilatan ding amanumit dapat. Idiyadwan making kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pangadyan tayo po ngeni orasyo emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal a tao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula rin tao mitutukan maninton panulo para kaniting sakit. At mampat kim pangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambe nimbeluan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula ret ang lilingap karela, at pagkalan mo lang alang-anggang kapainawan, detang meyangon na biye. Pagkalan mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para kikakayap ding sabla. At ban makasawp kami karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na, impangakalat niting virus. At ing pangakapos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kametungan ng banal ay Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, o magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos, emosana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nune, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen, Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, Sinduning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin San mo kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo Santa kami. Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Luklok tapo saguli, maganaw siya po yung kaya katamong kapat. Maya payabak po. Ingke katamo pong gobyerno, pepalwalyang metong patakaran, magumpisa king October 29 hanggang November 2, ding hanggang sementeryo po misarala, para po maiwasan ng pangakalat ng coronavirus disease. Pauli na po niti, ingke katamong Archdiocese, 3 days ago po migpalwalyang metong circular letter, agpangkaniti. Hingkaya katamo pong Arsobispo Yamong Dong, ginawaya pong metong panalangin, English po, Tagalog at Kapampangan. Iti po, may pangadiya ka rin kaya katamong pibale-bale, kaya pong November 1 at November 2. Pauli na po ning etamo, may punta ka rin kaya katamong sementeryo. Hinikayat na katampo ning kaya katamong Arsobispo, naking kaya katamong pibale-bale gawang metong amalating altar at ikabit ding letrato da rin kaya katamong kaluguran na mayangon na biye. At karin po may pangadyan la itang panalangin agewana. Agpang po kang among dong itamong katoliko, metong masanting apapagsyag tamo, apa may pahalaga po karin kaya katamong kaluguran na mayangon na biye. Ing papakitang lugod at respeto yapin ing pamamuntak karing sementeryo. So ngeni pong banwang iti, pauli na po ning patakaran pepalwal na ning gobyerno para maiwasan po ing pangkalat na rin po ning coronavirus disease. Babawalan da katapa mo pumunta. Mag-start pong October 29 hanggang November 2. Kareta pong panalangin, may dinantamo pong kopya at
reprint kami po. Agpang po kangamong, di nanlaring bawat Chapel Pastoral Council, bangkanita po rin karelang sasakupan, medinan lang kopya. So karing bawat chapel po, medinan lang kopya. Then po rin pong tao na bisa pong manyad, kopya montana kayo mo po karing kaya kayong CPC President. So dakal pong salamat. So expect you po, mamaya kayo pong kopya kayo. Kayo na pong balang magparakal. Pero ang importante ka rin, sana ding pamilyata mo, itang may takdang panahon, gampananta mo po as a family. No? As a family. Bangkanita, yung kayakatang tradisyon, tungkol ka rin yung kayakatang miyang ubi, naman po masira. Noon siguro mas may pailalam niya pa. Huling may nasa ka rin, alawang pupunta sementeryo. Mamasyala mo, bala mo gagawanting tourist spot, ting sementeryo, kapati laman mga di, ipapagkwento lang. But this time, talagang itang tunay, kapag masusyan, at kagalangan ka rin kaya katang miyangubiyang, kaya katang kampanan, kapamilatan na po ng masampat na pamanalangin, gawara po rin kaya katang mamantukan, kaya Santa Iglesia, panimuna ng Paderdong. So, importante po, kampanan sa tala sana po, karing kaya katamong pibale-bale. Nalakad tamo po. Hindi naman natili kaya kayo. At kaya ka, Antemore. Bendisyonan na kayo ng may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, maging uliran tamo sana, karing sablang Kristiyano, king pamanalakaran, king kaburyana, ning Ginoo. Salamat, King Diyos.